Call me Honorable Chan Survivor, aka Honorable Dr. Banios, voice of the voiceless. Iwilobani, nged mamar chente, pulakarani, peberu dan mabe. Nged mamar chente kumkan, peberu dan mabe. Inda dana makwo, ma danu lo kumuiken ikuni, ma danu ulo wa chente. Kira wa an kikumanini, amaru danu lo wa chente. Lo wa chente mate kere. Dago mo ken maybe kelo pe kel dago maru chente. Ben ke kelo dago maru chente. Bukero chunye I chente. Ero po bukero chunye I kumi. Unyo po bukero chunye me gwako gange. Wako chung matek. Eno gien mapo butime. The amateur bad news voice or the voiceless. Ana maru danu na daga maru kakana lo wa chente. Lo gumo ken ikuona. Pian pigi tegu bora ma pedun lare. Pigi tegu bora I level mo marun la por bena don pake. So, ana meron yango umera o boss me gutim. Utim uberu kien jo magi maru chiente I level mo ma pelare. Utim ka pe chiente ka ini churu utim ni ana meron I ked ngete inini. Kato kwiji utim kero mini wa bonus. Pamar ye nyere anone. Nyere la deal la karo. Nged mamar rak deal tutwal. Matimu deal ki nged ma chokere tutwal. Anone berak pebe. Deal ke bitimu. Tim deal mana at least uber nged ma bo kiri. Tim wajen ene maru luo. Dak ene maru kakane. Kono tim maru chente I level mo mala pore pe. So, gian mado merbo tim bero lok bor kaka berong pe. Gian mo merbero bien ka lokone at least mater kaka ki gen mo berong pe o ka mo maro nyere wiyo chungo wa geno mero wai don pe mana winyo wai ni ene yabu group money group eni ko kiloni kono humanity buffer humanity buffer uti meri yabu group eni grouping lo poya lo miyo en ti meri gine no mi kuo ka ngan ma wai ni boss mi utim la kuo ni abe gwer bu beru excellency 100%. Abe chuore 100%. Ka yeni wa ni boss me utim la kuo. Abe chuore 100%. Utim la kuo level mama pelare. Da gien ma riyago mo utim te kere ena ye kuo. Utim pe ki riyago mo eken. Da utim pe ki chwiny mo eken me maru. Ngaro mo eken e kuo ne. Mutim wa mon ke kome utim pe maru. Wal utim ke kome ni boss utim pe maru. Utim pe maru ngaro mo eken e kuo ne. Ba mere wiwu won machalo luo. Ba mere wiwu ni weko following kore. Kono following kor wa gien mo prefer mo no bene peke ne chake wa ke loke wa gien matimu wen kore bene pe kai ne an betu nana dana mala volo dana mala ming dana be konye bene pe da useless dana obieno logo frustration me come logo mer gimo ken logo mer logo ma babang konye pe group ma yabne wen yabu group me yako dano iwini kon ke jo kono chente mingo utim la kuwe level mo ma pelare mana wini waje lo kon politics wacho ana weje ni utim pero mo politics ni wer irwa politics pike ngwara yara ngwara in geno wer ini dani politics ubero lok ma bobi wine ubiro umini advice mumini tamni umiro ini share kachum bobi wine era yomi tamano eto yin pe ngi jimi dak pe ngi ye man dana di ma yende ba lekere ikar mi campaigning dana di ma ini ber ka mon kwetge dana di ku be cha ma ga dwaro yin dana di ku be cha ma ga yenyu utim bosmi dana ma ga yenyu bosmi utim duwa ta dana ma ga yenyu bosmi mi ama duwa ta dana ma ga yenyu bosmi utim mi na duong mo ma pelar mamo kene gi bieno mere gi bien gi mene gi ti ki an era na wadi ir gawe an party ki ngare mo ka ini mier mak ngare mani in cheto directly cheto in ki kumi er peti ni wok ki bora pian an pa a pe tu ti pa ngare mo gi duong ma pelare dana ti ma yin mon kere karo politics in pe nge politics wageno mo mer bere lo ki ka don pe wi uchungo gen mo mer bere timpe yapu group mugo mi abang yapu group mugo mi miu ka grouping lukuen gang jo mapuko kwano ena ye initi ka grouping ena ye gudure
i group ma ini yabani forum ma ini yabani lukuen gang ma piki ngeu ping ma piki ngeu ngom ini lo ma piki ngeu nga ma ini beru you know ana ticket one nero money an gyomo tiemo merwa tim manikiri ara no ini tuon la volo mo e level mo makara pe twer be beru ngara pen ngan ma mar chiente i level ken ma ini mar ke ni bosmik an pa mero ini mar chiente log mo ken ti wen ana mar ka na kona mar kono ngogi yin pe mar ngame ken te log mi ni chen group ma no me tiga grouping ye dano ne ini tiga grouping lupoya gino merwe pe bien ka wachene we social media we yamu pen ma nge ni joma ti group ni we am apa bang ken lu minyu joma poko kwano lu kien gang chalo yin joma piki ngeo pin chalo yin joma piki ngeo ngo beru ko chalo yin loga tai mon ki da ta gino tim nge experience ma ini nge ma be ana ye yet gen ma ini nge ma be we 100% ana ye yet wo nyego we ni be ma ini tika wachu we ma ini tika choko ni inde wer we to twan mi konyo kara we ma ana nge ni ini wer ma be oberu we ario we mi achele ana ye peace return kedo me ario politics of revenge mo go woni kwet jafire ana ye we ma ana nge ni we ma be muka ene wen ini wer ngunyi gino mo ma ini timo ma konyo kara bene pe gino mo ma ini we luwe ma pol go wer we luwe ma pol ma go wer we ma go loko twin dano duwa ta ma go loko ko ba dano in we ni pol loko ko pa ngama ken bene po timo go ma ken ma yin kirke to bene pe be the legend bene pe be remember chare jo mo kenene ibi to ma ti nyu ling me ko no ma twal wi bene bo wi yungene ana dek ma do ke tiago yeke wi dano be ron to we likumi we la mingi do yue la mingi do yue oro toro wa ro yam korwa yin ma chalo utim bosmi ama chalo bani certain segwan lokumi ana ngiyo kwiji ana ba wa ni yin lokumi patum bora lokumi beru mere chalo ngo lokumi beru mere chalo gimo marung petung tum bora ya utim bosmi ana ngiyo yin no kwiji ni chake lwet yin parirwe yewi ana ngiyo yin la vola mo makonyi pe chipe bang with